aho twahikira umwanya ogu twashanga amashemerwa hagati y'Abeegi hamwe n'abaziire gari ahiguru bari kujaguza ahabwo buhanguzi. Nashemeza mu icogu okora munonga ebizambi ya PLE ahari brilliant Twinkles primary school omuri Ntungamo yakora 5 ndi bya mukama Richard Rangwa ishewa Anita wakora 5 brilliant Twinkles primary school. Bamwe ahabeegi basima ruhanga ahabwo buhanguzi obahikireho. Nishemererwa kuba ezinireyo mukama niwazimpi ninyebaza ruhanga kuba niwe yazimpa. Tulije Gradius omwe harabakama bamashomeraga nawe yayoreka okwesima. Amashomero gitaga ngatandika bana bitwa twire bakora grade 1 and 2. Kongo mwako brilliant star yakora yaba a perfect class where we have had all our learners in grade 1. Brilliant Twinkles twagera mu bari mu second grade konka nabona bakoraje because the last has 14 to get 14 so bona bakoraje munonga. Yaraganisa kunibija kugumiza mu n'umutindo obwo barukwa obuhereza burungi. Good performance generatwa amani kurebeka mu syllabus y'abakama bakomeza bito abasite interpreting baskimingire umwaka gona twaheyire strategies no kuturaje implementing tukarebeka mu twaja accomplishing so karicura mu discrepancy ejeri kuretera abana kugwa already jo twagere eliminating no complete. Gasha kwa Simon Ayamba.